abashubuza abantu bagira ngo nibashashore mishoro erukubashabo beitu okubaho buhereza na mnongo mbyo byonjo na meino garguru ikiro kandi nokora mukikale kitsafu ekirofu tuikalire mu kikaro ekyokufera mu tutuli mu kikare kisemeri kukolerwamo kandi toina wo kugambira nomo warukuhura ngo tuli mu kikare ekirofu kandi baiza kusabe sente zabo zempoza no bahora asante uko kuleta bisaba bitano no sasura mtore sante na kichweka tukakuchwa. Richard Muhumuza meya wa Central Division na jango kurwanisa kasasuro no muga gwa buri muntu na buri muntu amudaragwe asoroze kasasuro ye tuleme kujigara sidiza kuli na bero giteka mu kisaru basoroze kasasuro yabo buri muntu amudaragwe motoke beni joku cya kabiri na cya gatano basoroze mukasirege bagitwara kitere na mbere semirire genda nka meya wa Central Division nanyo ni importante kusemererwa hari ikiri kabundeira ababusobuzi buto bakabundeira muntu kabagamba mukole mudara at least eyeri futi 3 kuruga ground nukwe obuhuka okwa buli muitaka bule nugenda nka abyokurya bita abantu abamubalemere nibacyatundera hansi abashubuza aba nibashashora sente ziri hagati ya kashanju n'emitware 3 n'icweka buri zoba nk'emishoro kuli otakatahira mukatale mundu abahozi no basanga bakwemeriza hali ene kubanza kusasura tuiza kuno tuseremeyo kuteka hebintu tutugini ebitundu vale nyenchaka obwiro tukubantu taho hansi no sanga yenzito engoye zetu nisisikara habwa kasasiro mumaizi tuli mbisabwe bihuka nibikenda ntukuranga na muno twina hokol gasha kwa Doreen na Sima.